بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan, hakam Islam, Alhamdulillah, kabiaksahan na singkitan nyo, tiap-tiap waktu, biasin waktu ini, amoy in makapagbay mata in kita niyo insyaallah ta'ala, haamoy in bukon long ta baran sumakawa lambung, kakitaan niyo kami, in kami sabdi makakita kaniyo. Sumakawa, insyaallah ta'ala, mahal ka dito hadto, amoy in pagpasampay sin kalam sin Allah Ta'ala pa ini kataw tay manghuran, hauno na sila binaybayan nakabutang. Manjari ha waktu ini insyaallah Ta'ala yari ra impindu ako Sheikh Alim Nading amoy ini kabiaksan dasing kita niyo asal tay nga panagnaan ito programa sing kami paay na tadhabon na masi insyaallah Ta'ala sa kainuin kami ni makatukayad, iwan damikyan sa kainuin programa na to ini buhi-buhi na mayan, insyaallah ta'ala, na in kami, insyaallah ta'ala, amoy in kakitaan niyo riha majlis ini, insyaallah ta'ala. Na biyayaw waktu, na itokbal ko na amo na, na lang ta kapatut, pa pindua ko sa Kalim Nading, salta siya na imamayta kato, taniyo bang uno imbya mga bisarahan na to waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So alhamdulillah mga palangwan sing kami haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala amoy hindi magpati laul sarta matilo sa himinang sin daraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta masub magtaat patuhan rabbul alamin labiluwa long tamasub mag-akama haakama kasabunnalan amoy naakama sintuhan rabbul alamin nawding hadarat niya. Jadi niya mga palangwan haakama Islam ang mayan sin Allah ta'ala in kitan yukatan masi long tahalom ulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta bang mayan sin Allah ta'ala kita niyo dahilan lang tapusog labiluwa kusog pag-iman patuhan rabbul alamin na supaya ramayan in kita niyo di lumamma magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sababing kakusog sin pag-iman mga palangwan na ramay Islam amin par sababan hikakusog ta himinang sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amoy in mahinang sa parsababan di tahi kasub dumugtol pa laong tahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. So jari niya mga palangwan na kami Islam yan sinagi siguro ko kalasahan laong taing kami ari na isab imalupkan yung haruman ini bilang laong tabya mga magpatumtom na isab biasing kabyaksahan paliharan panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in magkulang maglawi mauto atawakan topic amoy in long tabi sarahon sing kami ima singgur ko kalasahan amo na in paliharan long ta sin amoy in mga nabilang sunnat atawakan mustahab ng singkiwan mandub amoy in pagpuasa atawakan puasahan puas sin bulan Ramadan lang tanang fardo hatiap-tiap ipon sin Allah ta'ala ng ako Muslim ha Ramadan fiardo ni magpuasa puas sin Ramadan ang pagpuasa on pagpuasa dahil harukaing bulan sin Ramadan sumakawa bukon in hukuman niya fardo biya sin kabyaksahan na bulan Ramadan arapon in mga puasa puas ding haini mang mamukon kada hagatuan natin niya
in hukuman kaniya sunnat atau kan mustahab lang si mga kaiwanan fukaha intungod pa amin lang ta puasa amin syara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hamuin na hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In laong ta mga sunnat ini, mga palangon ha ka maistam, tumtumon na to, biya ka sa pamasambahayang. In sambahayang, wala natanto hadya lang ta ha, sambahayang 5 wakto. In sambahayang 5 wakto nini, lang ta, piya wajib sin Allah ta'ala kato, in suway ta hinangon, sarta di ta mapatut, at tawakan di manjari, tinggalan sin tiap-tiap ang katoling kato niyo. Na in Allah subhanahu wa ta'ala mabaya siya dimihil kato niyo karaywan sarta kaganapan in kakahinang tamarayaw piyaon niya reisab siyara in mga sambahayang puas ng halima waktu bilang laungta sunnat amo in hikakanap sing karayawan iwan sin pahala mo sampay kiyaway ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga sunnat sambahayang ini hadlaw akhirat bang in Allah subhanahu wa ta'ala long ta mag-check na sinsambahayan sin tiap-tiap ang katuring kato niyo arakala aon hambuk duwaring ha mga pardo long tabiat dagbos na kuhila at tawakan wala na kaamo at tawiat dagbos na mista karna long ta wala na pajukob in rukun niya agatuan at tawakan long tabiat mga wala na kaamo in pagtunay ta kaniya tanto na hadya in sambahayang talong tabiat dagbos kahilangan in karayawan niya. At tawakan biya dagbos lang ta in sambahayang ta na bukon jukop in pahala iril kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya wala si Nabi sallallahu alaihi wasallam hamana sin hadis niya ipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaikat bangaon ka sambahayang sunnat na hinang at tawakan tatawo law sin mga sila pukaha na hinang sinipon niyan amo in kya kulangan ding ang mga fardo niya. Ipakita bangaon kalong tabi mga sunnat at tawakan tatawo sambahayang na hinang niya puasin 5 wakto. Na apabila aon sambahayang tasunnat laong sin Allah subhanahu wa ta'ala na kawaan na sunnat niya yan natin niya hipagtupak ba mga badyo katwa na paamuin hipanupak lang tapa amuin sambahayang fardo na wajib kaniya amuin kahilangan at tawakan kaya kulangan in mga pahala niya iwan sing karayawan niya. So amayad do mga palangwan ha kamaista mati na malago tabang in mga sunnat mahinang tahangkan na ayaw kita magpuha-puha ayaw kita lang ta magliso-liso bang kakausan ta minsan inukuman niya sunnat mga palangwan ha kamaista malago in karahan niya malago in hasil ta hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan mga panahon na kamay Islam. Diyan niya bang awon sunnat hapag sambahayang hapag puas haramik yan awon na isab sunnat katuhan na awon na isab sunnat. Alhamdulillah. Yan to. Yan in lang taling kasin akamata. Yan na ba si mag-usaha kabalikan sing kamiri daran na mo magkasabot at hindi ba si mag-usaha bang awon pag-usaha mo natin niya lang mo na bastante na sa income ko ini sawab na awon na mga long ta tutok usahasin ako na bang aw ni sabya dagbos sideline paru kaing ning hamon usaha kawyaksan mo yan hakirahan mo batika usaha mo pa na labi ato marayaw in sideline ka katuan sabi ka kanap beto sinuno mo sin usaha mo in pag sideline mo yadto nabiyayan na bang kaw makusog mag sideline na pag-usaha bilang tagapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala dihinan kaw sin Allah ta'ala syara niya deng mga sunnat bilang sideline hikaganap sin pardo na hinang mo hasupaya tumaud ing karayawan mo nabang mo kagausan ayaw mo puwa-puwa ayaw mo pahil-pahila ayaw mo gaan-gaana in sunnat ati namang kagausan mo hari makamudarat kay mo ang painda akan sin Allah ta'ala sampay sin sunnat ka to di magpakamudarat Amo na. di makamudarat yan. Sa daong taon, uzur sa raitol ka to na. Aon tot uzur, amo pa kaisab lang tayo sunnat, misan in fardo ini, bang on valid reason, atin niya, aon na kamapan si sada kato. Aon hantang do kain pagsambahayang, hindo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyatampal si Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila in kaunan mo, bukon lang tabi ang mga halong kusog. Halong sakit ka, naon sa aturan sambahayang sin tao, nasakit.
Biya na hadyayan in pagpakaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta, ad-dinu yusrun. In agam mata, landok manuhay, maluhayan kari. Sa ko no siya lumuhay, bang mo kya pahaman, in aturan sin agamam. So man dyan mga palangon hakama Islam, biya sin ari, natin niya, bang so pamalong mo na asalda Ramadan, magpupuasa ra ako. Oo, may sa niya. Bang inkaunan mo lang mo na suway na hadya fardo, lang ta puasa, ang pa akong magpuasa, biya bulan Ramadan, ito wala, way sa niya, di ko pagamahan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamura ko man, mga palangon hakama Islam, ingatunsin kita. In surga sin Allah ta'ala, nagdadarajat. On mataas, on first class ka to, on second class. Namamaya ko sin first class, na palag-ulagwaway sa minluto mo. Dahil ha mga salag-ulago, luto, mahinang, manalong tamo na magpataod ka sa ibadat mo. Sa magpataod, nakaamoy sa baaturan. Ayaw magpataod, wala nagkamo aturan. So, minsan pa, nagpataod ka. Di maitong. Nagpataod ka, sa buko na aturan, nasa matigatan, di na maitong. Di na maitong karayawan kayo mo. Amo yan, itong mga palawan na agama Islam, naman dyan, labi luwa, yung rektabul muharram, nariha ini, on da isabling ang mga long tasyara, kato, bilang sunnat, atau kan mustahab, di habulan muharram, amo in pagpuasahan, kabyaksahan, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari pa kami makadto pa mo long tapuasa di habulan ini na tagnaan na mo insyaallah subhanahu wa ta'ala hamaw daw sin kami long taon naman baha in mga nabilang sunnat hapagpuasa long ta haaturan na hinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabiad to puasin piardo mga palaw na kami Islam. Nga sabiad to patagnaan ko haguro ko kalasahan in long ta siya in tumagna bang uno na mayan in long ta labilang din ang mga sunnat hapagpuasa puasin pardo habulan Ramadan. Falyatafaddal katawan. Manjari niya mga palanggungan hakama Islam. Pagkaisab long tawiya haindon hadya miuklas din kato in sa lagu-lagu amal amo na in hikasampuna long ta sin rukun sin agama Islam amo na in hikalima amo na in paghaji na tagnaan tarayin doon haon insyaallah subhanahu wa ta'ala panagnaan amo na in pag-ianon long niya yawmu Arafah. Hati niya in pagpuasa ini sarayaw-rayaw amoy in mapatot pag-ibog-ibogan sin Muslim hinangon niya karna sinamoy in nakabidda in adlaw yan deng ha mga adlaw ini nasabot lang ta pag-ibadatan sin ini hambuk Muslim. Sabab na habukom biya sin adlaw yan na inyad to katantan lang ta tay maunda sin Allah ta'ala sa tadilan pahala sa sumagawa intungod pa amin mga nagkasabot ini aun tuod doon haon nagbidda iban si mga adlaw ini adlawan sinamin lang ta itungan singkit hatiap-tiap bulan bihan aun tuod adlawan amuin dihil biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in ini hambok na doon lang niya amo na in yawmu Arafah li ghairil hajj amuin pagpuasa sin ini mga tao amin wayroon nakaabot madto pa hula mulya naghaji hati niya in puasa yadto madawhat nila in kalagbuan doon haon sabab bang isab nakahaji harap madto in hukuman ni sa makro kanila di isab in pagpuasa nila hati niya makro ha mga naghaji madto bang sila magpuasa ha adlaw sin Arafah sabab in sila doon ha pag ini adlaw Arafah yaon aun hinangon nila labi ring sin pagpuasa isa amo ning panghindo apa Allah subhanahu wa ta'ala yaon ning pagtasbih in pagtakbir in katantan sin hinangon panghindo apa Allah ta'ala sarta pagtawbat patuhan Rabbul Alamin amin buoton patuhan Rabbul Alamin in mga dosa na hinang sibu dakiya ingatan iban sin wala asupaya sa jando kaylo mabunnal in pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo in nakapag haji lam yapsuk wa lam yarpus raja'a ka yawmi waladat su'ummu bang siya makawi na rin hapaghajian biya siya sinyang papiaganak sinina niya hati niya way natundo sa rusan niya amo adto na hati na yun apaso na siya maghaji amoy sabi niya to
Ang paing kita sabi na pasonsing kita way nakaabot man to naghaji amo na sabi pagpuasa. Sabab bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya in pagpuasa haamoy in siyam kasubangan sin bulan haji amo na yaum Arafah. Saumu yaumi Arafah yukaffiru dhunuba sanatain madiyatan wa mustaqbalatan. Hati niya ini kiparatun sin Allah Ta'ala impaldosahan niya haamin halawm sin 2 tahun. 2 tahun 5 bay, ang katahon 5 bay, iban sang katahon susungon. Ini madiyatan 5 bay, iban sin mustaqbalatan. Hati niya puasa katon hang kaadlaw ra yan. Ang kadlaw ra. Saan natin hukuman niya? Masya Allah, ang katahon 2 tahun kaagi inamin ini kiparatun dengan mga pardosahan na banghadya kita lang ta ini biya mga hipo sinamin ini pag-ibog-ibog yadto na di talukpason in waktu Di yadto. lukpason. Oh, sabab doon hayaon sa time ha di sini aon paron ha ini kwan nilong niya wa sawmu Ashura yukaffaru sanatan madiyatan. Hati niya inamin yawmu Ashura isab kiparaton sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in amin pardusahan niya 5 bay hang katahon isab. Mabot na kita maon sabi niya to deng mga ini lamod siya haitungan long ta si mga sunna mustahabba beta katon sin sara amuin long ta pag-ibog-ibugan sin hambuk Muslim hinangon niya karna sin laggo long ta sin pahala don hayan amo hindi madawhat sin hambuk Muslim harugaing adlaw ataw harugaing bulan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na kadto isablong tin karon. Okay. So ramik yan mga palangon na kamay Islam kita niyo na mga palangon na kamay Islam yung kalagguan sin sunnat lang ko sambat sin kami kain natin na misan sunnat na ayaw mga long tagaan ka non karna di na hato sin kalagguan kita kaw in po asa mo long ta ha adlaw Arafah amo in long ta yadto yung mga sila nagwukop paghadjian na katuan usin ikaw rin di hula wala ko nakapag-hajj. Hati niya, muasa kaw sin adlaw Arafah, nayad to ning karawan niya. Kadto ko na 2 tahon na akal mo 2 tahon. Papason sin Allah Ta'ala pardusahan mo. Long ta 5 ba iwan sin susumon mo pa ang katahon. Yan ang kalagguan. So sumunod mga panahon na mga Islam, dahil mga bilang sunnat dahil sa batawakan mustahab, lang si mga ulama na ini mustahab. In mustahab ini wal ma'mur bihi syar'an alladhi yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqab ala tarkihi. In lang tanawilang mustahab atau mandub dengan mga pupuasahan ini lang taparkala dia akan sumagawain hukuman niya mustahab. Dia akan hapatis dia akan na syara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sawab nam sabsab sunnat so ilay sabgatuan halam syara. Hatin namun masru. Syara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ata na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Na manjari bang mahinang imustahab lang na alladhi yusabu ala fi'lihi natin niya tumbasan intaw himinang kaniya wala yuaqab ala tarkihi nari isab sin Allah Ta'ala siksaon atawa dihilan dosa intaw makatinggal kaniya so may tanang mustahabin hukuman mo kung siya fardo so makawakabalikan sin kami mga palangon na kami Islam minsan pa ikaw na nasunat atawa mustahab ini malagguin kapaiddahan ni hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan. Biada sin dosa sibi-sibi. Indo sa sibi-sibi mga palangon na kami sa namikyan. Ayaw ko magtali lang mo sibi-sibi daw indo sa ini alaw mo ini sa kair da. Lamod ding hamang alaw mo pardosahan sibi-sibi bukod din mga kabair. Na aon tuod biyayan mga palangon na kami Islam, di sila magparuli sa ukat na sibi-sibi dosa. Wayrasan lang na sibi-sibi dam kun mga malaggo yan. Naintiyak talaga pang iman po Allah Ta'ala mga palangon na kamay Islam mga unsarapat minsan da pauri siya karapawan sin pardusahan amo yadto sa may minsan sibi-sibi ang kanalaw si mga ulama kayban anong na latan dur ila sigari hati atik ayaw ko ba magkita ayaw ko magdiling sin nahut sin dosa na hinang mo ba't lang mo sibi-sibi da sa lang na walakin undur ilaman asayta. Sa pagdilingon mo, aturon mo, bang hisyo inpiag maksiatan mo yan. Isinsiyo lang mo, nasinsiyo lang mo yan. Tuhan rabula namin. Tuhan sangat dakula. In Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, supaya kau, di makahinang, amo pagkarakula, minsan sibi-sibi, mga dapat anibantayan mga palawan na kami. So, namo na kuman, na mano siya kita, ang waktu magpakalitas ka, tuwan na, nahangkan na isang kita, kau in Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Atin na dihilan kita mga parkala, pagka in sagairi ni on waktu, biya, misan di mo magkatuod, katuan, biya nagbus magpakarabtul kaw, sa nabilang siya rin mga doon sa siwi-siwi, na dihilan na isang kausin Allah Ta'ala, ipagpapapas ka niya. Na biya sinasabot ka na yan, katuan. Atin na puwasa mo adlaw arapa, mapapas, in pardosahan mo hang katahon di mabay, iwan hang katahon, susungod. Sa alaw si mga ulama, into sa katuan, bukod siya kabair. Sa amoy mga sagair. Mga pardosahan siwi-siwi, natipon, sin pilay tahon, sin po asa mo adlaw arafa, insya Allah subhanahu wa ta'ala, papason sin to Rabbul Alamin. Inhang katahon ni mabay, makiparat siya. Hati na makiparat yan to, mga palangwan harang may Islam. Isumuno, dahil mga sunat, amo na impagtakon yaw mo asura. Nasabot sing kurukain na. Hati na yaw mo asura, yukaffiru sanatan maadiyah. In pagpuasa, adlaw sin asura, hati na, in pagkapaidahan niya makapapas atau kiparatun in pardosahan mo long tahang katahon limabay. So manjari yun pagtakon yaw maasura mga panahon na may Islam. In yaw maasura long na yaw mayasura atau yaw mutasua wa huma al-ashir wat tasi min syahril muharram. In adlaw asura iwan sin adlaw tasua sa ang pagtawag katuan tasua iwan sin asura. Unin asura, unin in tasua. Long na indua ini in asura amo na in al-ashir. Hati na hikahangpo kasuwangan sinbulan Muharram. Damikyan in tasua at tasi min syahril Muharram hikasiyam kasuwangan sinbulan Muharram. Likauli sallallahu alaihi wasallam, hasabta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law na sawmu yawmi asura, yukappiru sanatan madya. In pagpuasa law na, haadlaw sin asura, hangpo kasuwangan sin bulan Muharram, makakiparat sin pardusahan, hang katahon limabay. Kama asama sallallahu alaihi wasallam yawma asura, wa amara bisiyamihi, wa qala idha kana al-amul muqbil, insyaallah sumna yawma at-tasi. Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabiya sin law ta in Nabi sallallahu pagkain siya nakapagpuasa sin yawm asura, hangpo kasuwangan sin bulan Muharram, wa amara bisiyamihi nang daag da isab siya in papuasahan yadto. Wa qala in aginiya pa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna yawma at-tasi. Inagi si Nabi sallallahu alaihi wasallam banglong na hati na mabot pa kita atawakan hasusungon tahon ini, sungon tahon puasin tahon ini, long na maawot in Muharram balik kadto, insyaallah puasahan na tulong na sampay sin adlaw hikasyan kaniya. Amo ni pagtaon tasua sa habayta si mga sila mga mayta in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na nakaabot katuan patahon yadto, amo na in kawapat ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suriya ini mga palangon na kama Islam, hiukom sin mga ulama, sin mga fukaha, biyanin hantang sin pagpuasa hayaw mo asura. Magkulang maglabi mga palangon haka may Islam. Lang tabiasin kita ni Bayaon. Ad bulan si Muharram na. Habilangan si mga sila magbibilang. Lang tamang hisa kalendar katon. Adlaw ini walo kasubangan. Hatin harum ini malam sin siyam kasubangan sin uno. Sin Muharram. Manjari na magsahol domin eh. Hatin na konsum taso hikasiyam kasubangan. In adlaw salasa asura. Amo na inhang po kasubangan. So manjari ba yung hantang simpang posa sing kita. Masabiyaw rin eh. Tumtumun tayo Nabi sallallahu alaihi wasallam nakapuasa siya asura, katuan asura. Yadto in napuasa niya. So magawa long ta in agi niya banglong na mabot pa kita atawakan natin niya in tahon balik. Natin niya makaabot pa kita patahon balik, puasahan na tulong na in atin niya hikasiyam kasuwangan sin Muharram. Sa kaula-ula ganapan tahambuk. Ganapan tahambuk. Sa mayta, in nabi na mayta na nakhariful Yahud. At inasulangan nyo, in Yahudi. Mayta, ipapasulangin Yahudi. Mayta. Sa mayta, in Yahudi, magpupuasa. Magpupuasa ka tuwan. Magpupuasa sila yung Ashura. Sa kiyabayta, habuk hadis, kiyabayta hi Ibnu Abbas, radiyallahu anhu, laong niya, An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara al-yahud tasumu yawma ashura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salih hadha yawmun najjallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa
Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasama wa amara bi siyamihi. So diha ini kabaita hi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma hawak tulong na in Nabi sallallahu alaihi wasallam di matong pamadinah nakaratong sa pamadinah al-Munawwarah. Kita niya in mga Yahudi kasakupan ng Yahudi nagpupuasa sin long ta yawm Ashura hangpo kasubangan si Muharram. Fakala, inagi si Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasubuin mga Yahudi, mahada, unulong na inadlaw ini. May taka mo nagpuasa. Inagi si mga Yahudi, long na hada, yawmun salih. Inilong na adlaw salih, at adlaw marayaw. Hamok riwayat katalaw na hada, yawmun abim. Inilong adlaw sa lago-lago. Hada, yawmun nadjallahu bani Israel min aduwihim. Amuini in adlaw kalappas atau panglapasisin Allah Ta'ala ha mga Banu Israel din hakuntara nila. Hati nalyapasin Allah Ta'ala in Musa alaihi salam iwan na simpana iwan niya dahil hakuntara nila amuna in Firaun lanatullahi alay. Amuyad to. Pasama Musa atin niya law si mga Yahudi na namu asalo na hi Musa haadlaw yaha ini. Faqal law si Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ana ahaqqu bi Musa minkum pasama wa amara bisyami. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam na in ako lang na labi ako mapatut. Magad, hakakahinang sin Musa alayhi salam, dahin kaniyo. At inain siya, nabi ako sin Allah Ta'ala. In Musa, nabi Raisa. At inain kami magtay mangud hapag ka nabi. Salta, dahin siya Muslim, siya nag-aram Islam. Bangin ka mo, Yahudi, nagpuasa. Labi in ako mapatut. Magad, sin limpa sin Musa alayhi salam, pagpuasa yung mga Ashura. Na namuasa in Nabi sallallahu alaihi wasallam salta nang daak siya in papuasahan day sab in adlaw ini. Na diha ini mga palawan na kamaysan pagka nakaiyan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nang nabang sopama mabutin hati niya tahon balik hati na puasahan niya tasua in adlaw hikasiyam. Diha ini daw sa mga ulama hati niya in Rasulullah nakapuasa yung Ashura sa bang siya buhi payad to yabutan niya pa inamunlong ta Muharram balik sampai sinsiyam kasubangan puasahan niya. So riha inilong si mga ulama binihantang si pagpuasa mo. Atin niya mo asakaw panagnaan dahil hay kasiyam kasubangan amunin tasua. Ang pabuka na pansin Ashura. Biyato katuan. Atin na mo asakaw atin na makaunahang kaad daw rin Ashura. Hasupaya aun tapil aun iwan aun partner sin sa puasa mo hayaw mo Ashura. Ay roon nakabagpi ko si mga ulama. Amuin adlaw makauna rin Ashura atawa adlaw puasin Ashura. So bang ka makatakin mo asasin siyam kasubangan doon ko tumagna sampay pahangpo kasubangan atin niya limbang na. Atawa ikaw makapuasa sin siyam kasubangan puasahan mo inadlaw Ashura hangpo kasubangan ganapan mo sinakaputagi sa kasubangan. Amuyad to. Atin niya aun limbang niya. Hasupaya mauno mo masulang mo in kakahinang sin mga Yahudi. So amoyad to mga palangwan na kamaystam. So kaya baita, atin niya, ayan, pipos mga kabataan lang ta mga Facebook, bangko no in pagtakon siyam kasubangan. So hay sa kalendar katuan, magkulang maglabi, hati niya konsum siyam kasubangan na. So bangon mabaya, hati niya, magpuasa harum ini, makadali na kamo magsahur. Karena mo asasing konsum niya mutasua. Manjari ganapan ni isab pagdum na isab lang ta para hadlaw sa lasa amon niya mo Ashura. Hati narwa adlaw puasahan niyo. Hari ka magatakin dum ini na kun at ako desa puasan Ashura ganapan niyo hangka adlaw puasin Ashura. Amo yadto mga palangwan ha ka Islam in long ta magkulang maglabi ding ha mga aturan sin pagpuasa riha amuin bulan Muharram. Sampay nasubo long taon na nga subo, biya din long na bangso pa mamuasa dya kita long na Ashura katuan. Biya sin Nabi sa salamatin na nakapuasa long na Ashura ra. Inta so ayad to, wala na ni abutan, sab na wapat na siya. Uno, bang long na at na single outon ko hadya, nang kaadlaw ini. Dito na hadya ko ha, uno, ha Ashura, at inahang po kasubangan si Muharram. Makajari ba ha, at waong ba pahala, na long si mga ulama, huon, aon pahala. On pahala bangkaw mo asasin Ashura dyan lakin tarakal afdal. So makawa daw na kaya tinggalan niya in labi afdal. Al afdal ay yasuma qablahu yawmun aw ba'dahu yawmun. In afdal lang na in mo asasya
hangkaadlaw before sin Ashura atawa muasa siya hangkaadlaw puas sin Ashura. Hada huwa al-afdal. Amo yan daw na yung afdal. Yani yasumu yawmain. In maksud daw na rihain. Hati niya muasa dua adlaw. At-tasi wal-ashir. Awil ashir. At-tasi wal-ashir. Awil ashir wal-hadi ashar. Wal-hadi ashar. Beto kagi. Atawa lang na. Hati niya in afdal muasa kaw hikasiyang kasuwangan. Iwan hangpu kasuwangan, iwan hangpu tag-isa kasuwangan. Aw yasumo salasa. At muasa kaw tu adlaw. Katuan yan to, tu adlaw. So, biyan yung kabalikan na mo. Muna-muna yung hinangunta, muasa kita magpi kita. Laong tay kasi ang kasuwangan, sampay pahangpu kasuwangan, 2 adlaw. Atawa, mi ikaw bihay ni isab, laong hangpu kasuwangan, hadlaw Ashura, ganapan mo isab, hikang putag isa kasuwangan. 2. Hati na 2. Labi na isab marayaw, bang puasa mo rin to inigatuan. Hikasiyam kasuwangan, amon taso apag taon, iwan sin Ashura, hangpo kasuwangan, iwan sin hanggang putag isa kasuwangan. Hati na halam sin to'y adlaw, bang yad to biya mga kakausan mo, sa arta karidaan mo, indihayad to, labi yad to abdal. Sa mayta, amo yan to hada afdal khilapan lil yahud. Amo yan in labi afdal panulangi hapag puasa sin mga Yahudi. Amo yan to mga palungan hakamay sa magkulang maglabi in explanation kato sin mga fukaha hapaliharan sin pagpuasa di habulan Muharram insyaallah taala. Dum ini man kamo mawaya man jari kamo magsahur na atin puasa na kita sin konsum man jari pagdum na isa magsahur na isab ganapan Ashura. Di isa man jari siyam kasuwangan hadja atawa hikam putag isa kasuwangan sab wala mo nakawa in target. In target dito katon niya mo Ashura. Amo niya mo Ashura sa palimbangan kay mo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hangkaadlaw makauna ato hangkaadlaw puas sin hangpo kasuwangan. Sa in target tayaw mo Ashura. Amo yadto. Amo yadto mga palangkuhan ha kamay Islam magkulang maglabiin laong ta explanation kato si mga fukaha wallahu alam bisawab insyaallah taala ire pengkur ko kalasana mo gumanap sinamuin laong ta perkala yan sarta inyad tulong ta pagtaat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ha tungod sinamuin napuasan nin hangpo kasubangan amon ninyo mo Ashura sarta naganganangan siya bang hiabot pa yung pangumulan lang niya pa amin tahon susungod na hati niya puasahon niya in siyam kasubangan. Iban sing kaptangan niya amin nagbayta siya lang niya khaliful Yahud. Sulangan niyo in mga Yahudi. Hambok ding ha mga panulang dito pa amin hinang sin Yahudi pagayon kanila tiunggal nila in hangpo kasubangan in mahinang kaw nakasulang sin hinang nila amoy in puasahon min siyam kasuwangan. Correct. Naman jari hinangon mo dua bang kaw mabaya dua amo na in mahinang mo in siyam kasuwangan iban hangpo kasuwangan. Atawa biya na sinari mo kain na in hambok ding hapanulang bihan amin puasahon min hangpo kasuwangan iban hangpo tagi sa kasuwangan. Correct. Damikian masulang mo ra isa bang mutiganon nakato. Kato nakatan. In siyam kasuwangan hangpo kasuwangan iban hangpo tagi sa kasuwangan. Afdal pa ito makataod-taod pa. Naman jari damikian ya kaya bayta mo ra isa inamin kugdanan long tasin itungan sinamin calendar hijri calendar atin niya siyam kasubangan amo na in konsum tumagna in siyam kasubangan atin na in konsum yon pitsang po kato pitsang po so long tawang nga Gregorian calendar pitsang po tag-isa iba ng putag dua bang isab long taha amoy in hijri pizza siyam, pitsang po tag-isa. Nagsunod ba sila? Correct. Ito matubihan. Naamoy ito. So, ito na kaya ba'y tabihan tungod pa amoy parkala. Manjari maun kita niyo pasumuno. In hikato, long ta, nasabot din doon hay niring ha mga pupuasahon sing kita. Amin bukon siya long tawajib, sa sumagawa sa lago-lago, pahala makawa na to. Hambok na runhan, amin hikato niya long niya, sittatu ayamin min Syawal. Amo na unum adlaw doon habulan Syawal. Ini amin hikato. Biyata doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya mansama Ramadana wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Hisiyo-siyo in namuasa sin bulan Ramadan. Hati niya najukop niya in bulan Ramadan piyag puasahan.
Sarta, giyanapan niya unom adlaw doon habulan Syawal, biya sa kaula-ula, in siya nakapuasa, haamin timbangan sinang katahon. Biha. So, in kalagguan, mga katawtay manguran doon hayni, makawata, in tungod pa amin puasa, unom adlaw, habulan Syawal, in kalagguan niya, bang mo iurol, inamoy in hinang mo, piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ganapan mo unom adlaw, in sa kaulo, unom adlaw yaw, nimbistahan ka, niya na pardo. Biya na siya pardo. Sa babay ta siya mabiya pardo. Sa piyag-jukop ito. Ipagjukop sinang katahon. Subhanallah. Nakuno siya majukop. Laong sila, dahil habay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hasana bi ashri amthaliha. In hinang marayaw, tungbasan sin Allah ta'ala, hangpo karayawan. Hambok hinang marayaw, intungbas niyang po karayawan. Na yung katluan adlaw simbulan Ramadan, manjari timbangon siya long talipaton makahangpo, iniitungan niya, pilay taon niya, tunggatos. Na tunggatos. Na unum adlaw yadto. Unum adlaw, intimbangan niya long ta, hangpo karayawan, tiap-tiap ang kaadlaw, kanuman. Na in patahunan ta, tunggatos ta kanuman adlaw. Mashallah. So, biya na kita simbiyataan, biya sin pahala, sin pardo. In pahala sin sunnat madawhat murun hamin waktu yaon, bang mulong tapio asa in unum adlaw, puas dahing haamin bulan Ramadan. Na ini bakas namo dawi mga na, ini kaya, ini nalilayra hindi, tungod pa amin parkala sin, pangasubusin kaybanan, amuin lang niya manjari ba, paunahon, ini kada bukon paunahonin Syawal adeng sing kada pasalin niya unlang ta amuin hasupaya masiguro yadto di siya mabugto deng ha amuin pagpuasa sin ini bulan Ramadan sa taon doon deng ha mga ini himihinang kaniya amunain asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu ta'ala anha wala niya ito kaya bugtuan in pagpuasa ubos-ubos si dini bulan Ramadan magtuy niya lang kusod madto pa amin bulan sin Syawal puasa jasin amin sambahayang hati na masa siya unum adlaw magtuy-tuy bihan na hati niya inyad to bang sa pa maong kada niya na inyad to katantan unahon niya inamin niya to saan pa sa magkada nasa sumagawa in kamatauran ding ha mga ini pukaha na laong niya in pardo lawi man ini bayaran mo na bang utang mo deng sin amoy in maun kaw pa ami in ini sunnat sababin hukuman sin amin unum adlaw sin Syawal ledto sunnatin hukuman puging kada sababin tanda niya aun nga sububihan babae at tungod sin amin unuyaon in siya wala nabugtuin biya mga pagpuasa niya tiap-tiap biya to ti simingod siya kana isa radhiyallahu ta'ala anha pag-ubos yadto, hawak to sinamin pagpuasa yadto, ini yampa siya, timag na yung pagpuasa, timag ng isab siya naganak. Timag na siya naganak. Tag na pagpuasa. Sin namin pagpuasa bihan. So, imanan niya, in bulan Ramadan, wala siya nakapuasa. Minsan ng buok. So, long ta, in puasa, hatungod sin babae, magkada siya. In sambahayang, may napagkada. Na, doon na yun, long niya, uno yadto, bang sa upama, gantian ko na in bulan Ramadan yadto. Ini bang ako sa upama, kuan na ako. At ini sutsi na ako. Dahil nga amin pag-anak yadto. Na gantian ko na. Uno, kadaan ko pa ba in Syawal? Na injawab ka niya, sin mga ini sila, kaulaman, nato, nakauna, dahil kato taniyo, laong niya, wairon nakada sinunong adlaw sa babing pagkadaan amurain wajib. Hati niya, tanda niya in Syawal, bukon siya wajib, in siya sunna mustahabba. Biya na si Bek. Amurin pahala, bang mo ito na nauruling ito, na alhamdulillah, madawhat mo yung biya sin pahala sin pardo. Alhamdulillah. Na mo ito lang tain, ini amin hadis beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta inadis yan kapaakan mo kitab hi Muslim. Namad to sumuno ika upan. So damikyan mga palawan ha ka Islam yadto na in sa lingkat-lingkat long tawi mga nilayan sin kalasahan padiharan sinamon long ta unum adlaw pagpuasa habulan sin Syawal. Yadto hatin na dakaylay niya sampay long taon na mga hukuman dito na sabot sin kalasahan. Na sumuno mga panahon hakabsam bilang da isab lang taring ha mga sunnat puasa haun
law narihay ni nisful awwal katuan na. Ang nisful awwal min syahri Sya'ban. Hati niya hang tunga panagnaan sin bulan Sya'ban. So diha bulan Sya'ban aon da isab mga sunnat puasahan kanya diha panagnaan tunga katuan. Pagtawa ko nila nispo. Nispo, okay. So, na to hati hon, mangunin pa yung nispo. Beng tungaan, katuan. So, ang nispo awal, atin niya, amin tunga panagnan. So, mamang imbulan hang katluan, in tunga niya, hang putag lima, katuan. So, ang tunga panagnan, meaning dahil panagnan, sampay pa hang putag lima, kasubangan. Gato katuan, makulang maglayma, narihay ni. Na, likaw li Aisha radhiyallahu anha, kabtangan si Aisha radhiyallahu anha, law niya ma ra'aytu Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan wa ma ra'aytuhu fi syahri qat akthar siyaman minhu fi Sya'ban. In hadis ini ke riwayat katuan rawahu Abdul Razzaq. Abdul Razzaq. So diha ini mapunong hawas sabi magkuna magrabi in agi si Aisha radhiyallahu anha law na wala ko kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam long ta nakasukup tuod siya, nakajukup tuod siya sin pagpuasa. Long ta hangka bulan malingkan amura Ramadan. Hati niya in Rasul sallam, hati niya jukup pagpuasa niya Ramadan. Sabda mo Ramadan ini biya sinagikaya na siguro kalasahan natin niya wajib piardo sin Allah Taala. Hati niya jukup punto dia tu suway sabab na ita mangmoy ni katinggalan ambok dua adlaw. Long ta soy ko magkada ay magbayad ko magganti ikaw. So in Nabi sallallahu alaihi wasallam kabaita si Aisha hati niya in kita ko Rasulullah amun lang ta entire month piusahan niya amun bulan Ramadan. Wedto. Demikian lang na wala ko kita in Nabi sallallahu alaihi wasallam na muasa puasin Ramadan. Amun bulan lang ta waynas tumaud sin puasa pagpuasahon niya dun hayan ha bulan yan. Puasin Ramadan amuna in bulan Sya'ban. Amun bulan Sya'ban. So riha ini atin niya puasin Ramadan sa taod-taod pagpuasaan sin Nabi, puasin Ramadan, sa Nabi lang sunnat, amunain pagpuasa habulan, Sya'ban. So, lihay niyo si mga ulama, an-nisful awwal min syahri Sya'ban. Dito hang tunga panagnaan sin bulan, Sya'ban. Atin ang putag lima adlaw. Hang putag lima adlaw. Amo yan ito mga palangon ha kamay Islam, in long tading mga bilang, sunnat puasahan, di habulan sin Sya'ban. Katuan. So, amo yan itong mga panahon na kamay Islam na kita na magtakin mga makakaus na lawit tumarayaw. At ini yung pagnispo, bukon siya lang taaming biya mga main-main, maglami-lami. Oo, sa sumagawa magpuasa. Sabab matao din pagpuasan si Nabi, habulan siya Sya'ban. Sabab bukon magmain-main, maglami-lami. Biya nagbus lang tahinang munta biya. Pagunuhan tayo ini. Pag-celebratean tayo katuan inamon lang ta festivals mahinang kari namon nispo. Salta in nispo saban na ima palanggungan ima kay ewan ng kakampungan da katuan imen sa nispo sa kay tanan nispo saban ini. Hangan hadya nispo saban. Magnispo kita laong na. Nalapon niya di inisip hang tunga. Dahil mga laong ta bulan ini sila Sya'ban. So, amo yan to. So, long tarid to ha, kaptangan mo yan to. To natimarang nakatutan yun. Atin niya. Intungod pa amoy hihinangon doon ha, nispo si namin Sya'ban. Amo na, inahinang sin Rasul. Atin niya, amura indeng ha mga pagpuasa na jukop niya in bulan Ramadan. Atin niya, katluan adlaw at awakawhantag siya adlaw. Mapuas ding hayad to, in sa taod-taod na puasan niya ring ha mga adlawan sin bulanan, sumuno ha Ramadan, amo na in Sya'ban. Hati niya in siya, doon hayon nagpuasa siya. Bukon siya biya mga unuyaon, himinang dugaing ding amin kuan. Pagpuasa na sa hati niya bang aun hinang doon, nakakuha ding amin pagpuasa, bukon na hinangan sin Islam. Bukon na haturan sinakamay Islam. Bukon na sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naamod to. Na amo na indumon ko katuan nang tabi mga nguman kanya, mga uningan sa bukon na sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinang. Na amo to. Na manjari in sumunod din doon long ta haamuin damikyan ini dahil ha mga sunna ini mustahabba amin mapatot na to pag-ibog-ibugan pag-apas-apasan himinang kanya asupaya makadawhat kita niyo sin sa rayaw-rayaw amal ibang tutungbasan ng Allah subhanahu wa ta'ala amo na lang niya ini
al-ashrul awwal min Dhil-Hijjah. Okay. Amo na hangpo adlaw launta sin adlawan sin bulan Dhul-Hijjah. Ini pagtawag kundi sa Bisaya ni Ashura. Ashura. Sabab ini tungan niya hangpo adlaw. Adlaw. Hangpo adlaw. Hangpo adlaw. Na. Ini launta damit yan namin lang niya ini ano yun? Amin ashru al-akhir min syahri Ramadan. Pagtawa kundi sa Ashura. Sabab hangpo day sa ini adlaw ro na yan biha. Pagtawa kundi sa na manjari in amoy in yaon damikyan in laggo sinamin ibadat doon haon tungod pa amin pagpuasa sing kita amin mga adlawan at maksud doon haon namin way naghaji way nakaabot madto amin kita yari mang kita mabaya amin hasupaya makadawhat kita sinamoy in sa lago-lago pahala kalo-kalo ini makatabla kita iwan si mga sila amin nakakaos awon alta nila in kita way alta ta yari kita sa nag-ibadat day sab kita ini iyakad ta insun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ini ato katantan lang ta wala na kita naglugto miya na umad to sa babuhay kakausta in kita naglugto na dya kita nagsandalwihan karna kumawa sin amoy in kakahinang nahinang simpamho lato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na yung puasahon ta in amoy in hangpo adlaw na sabot yan, si Dhul-Hijjah. So, lamod na roon, namin siya kasubangan sin iniyaw mo Arafah. Lamod na ka. Lamod na siya roon. Nabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahin amin hadis lang niya, ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi azza wa jalla min hadhihi al-ayyam. Yani, al-ashra al-awwal min Dhil-Hijjah. Amunain, ang po adlaw deng hapanagnaan sin itungan sin bulan Dhul-Hijjah manjari doon haon long sin mga aon deng ha mga sahaba na nga subukalo ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah uno ini misan pengkaaunan niya ini long tahibutang ta amin nagparang bihan di makatimbangan sinamin hinang amin ni sinang po adlaw yan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih thumma lam yarji min dhalika bi shay amura im makatimbang hang po adlaw yaon amoy in nagjihad fi sabilillah diyan yan alta niya katantan way niya kiyapin diyan niya katantan miya na yakading ginahawaran niya sa way na siya nakabalik naranin alta niya sampay si baran niya kataway na nakabalik nasahid na siya sampay sinong mga alta nito kataway amo natin makatimbangan sinaminang po adlaw arayawan madawhat sinhambuok puasa sabab na dahil nga mga riwayat beta bakas na ini kaya beta ta intimbangan sinaminang kaadlaw hangibo adlaw timbangan siya ng kaadlaw, hangibo adlaw. Nakadto ko naman siya hangibo adlaw, hangpo adlaw pila. Hangpo hangibo katawan. Hangibo adlaw. Hangibo adlaw yun, no? Intiyap-tiyap ang kaadlaw. Intiyap-tiyap ang kaadlaw. Then hangpo adlaw. Hangpo adlaw. Subhanallah. Hangpo ngayon. Hangpo ngayon adlaw. Masya Allah. Nakadto ko naman. Biya ka siya nakapag-ibadat, atawa nakapagpuasa, hangpo ngayon adlaw. Inkalaguan niya. Inkalaguan niya. In Ramadan pila ra. Katluan adlaw. Katluan adlaw. Nakita ko yung lago sin nini kuan. Na iba sin pagjihad ni kati ko katuan. Sampay sin namon timbang di makatimbang in jihad fi sabilillah. Amo magparang sabat mo. Amo ray namin iubos niya ng alta niya katan iban sing ginawa niya ring nangin hawaran. Iban sing ginawaran niya diyan niya nakatan. Na amo yan. Sumuno. So amo yan yung kalagwan. So longta inamin ini hadis na sabuti ni longta riwayat ini Ibnu Majah, Ibn sin Imam Ahmad Ibn Hanbal. Okay. So, sumunod mga palangon hakama Islam, nakita niyo ba mga palangon hakama Islam? Ang kanalong ko, misan sunna tayo, sabgan ka. Amo na. Sabihan na hanlag ko, nasabot sin karayawan. Nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sumunod dahil mga sunnat na bilang sunnat pagpuasahan, amo na in lang tanasabot ta nakain na sumuko biaragbo sa tinya kalawayan diha ini amo na in syahrul muharram bulan muharram biasa bulan ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam indama su'il ayyus siyami afdal ba'da ramadan sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu siya naasugo law nauno in puasa afdal puasahan puasin bulan Ramadan. Of course,
way isablaw takatuan makalawi dayaw puasa ding puasa bulan Ramadan. Sabi niya na fardo kuman niya kami. So nangasuboy ng buk sahaba. Nasuboy Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ululong na ya Rasulullah in puasa amuin long ta afdal puasahan sin kami puas sin puasa habulan Ramadan. Hati na unin din mga sunnah. Labi afdal puasahan. Qal law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Syahrullahi alladhi tad'unahul muharram. In labi abdal laungta puasa pagpuasahan puasin Ramadan amunalong na in bulan sin Allahu Ta'ala pagtagon siya bulan Muharram. Ipagtawag ka niya Muharram. Atin niya in ikatuan pagtagon in Muharram ni Syahrullah. Atin niya bulan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So amo ini riha ini long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan in labi afdal pagpuasahan amuna in syahrullahi alladhi tad'una Muharram. Amuna in bulan sin Allah pagnganan siya bulan Muharram. Amuna in bulan long ta ay hinabu kato bihaya. Na amet mga palangwan ha kama Islam in long ta karayawan sin pagpuasa di bulan ini. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala kawarikan sin ako na bangkitan niyo long tabi mga halom ka usda, halom kusog, nando pilay adlaw ray sab. Atin niya sandal-sandalan ta inshallah subhanahu wa ta'ala di sa kasayuhan. Pag kita ta tumugom nen so yadto na magbuka na kita. Sarta pagbuka ta na yadto na in pahala di marakan. Long ta tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala datungan tahad daw ka na inshallah. Na manjari mga katawtay manghuran sumuno dahil ha mga siyunat dahil nga mga biyayta simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa laggo-laggo karayawan madawhat singkitan niyo amo na lang nin ayyamul biyad. Ayyamul biyad min kulli syahrin. Hati niya ayyamul biyad amin tiap-tiap bulan. Aun tuy doon hayaon na tiap-tiap bulan puasa tagtan tutuod pagtawagon siya ayyam al biyad. Wahiya الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لقول أبي ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض Diak kami laungnya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamuasa hatiap-tiap bulan tu adlaw amon ang pagtawagon laungnya biyad. 13 wa 14 wa 15 wa qala hiya kasawmid dahar. In puasa amoy in tu adlaw ra ini hatiap-tiap bulan hahangpo tag ini tu kasubangan hangpo tag 4 kasubangan iban hangpo tag 5 kasubangan in pagtawag kaniya ayyamul bid. In timbangan sin ayyamul bid biyayta sin ini Abu Dhar dahil hapangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya hiya kasawmid dahar. Biya kausin nakapuasahang katahon. Tuad laura. Sa intimbangan niya hang katahon. Biya kausin nakapuasahang katahon. Ayyamul biyad. Nakatoy kuno yan. Na in hadis ini biyata riwayat hi An-Nasa'i. Subhanallah. Ini. Hati niya hadis sahih. Inamoy in katan. Nabatbat na mo ini katan sa hadis sahih. Alhamdulillah. Na ini mga katawtay manghuran na insyaallah ta'ala amin urulon na to bangkitan ni mabaya dumawhat si mga inibihay ni kalagguan to adlaw ra pagubos to intimbangan niya biya sinang katahon. Correct. So to adlaw ra katon ya sinang katahon intimbang pagtahon no. Masyaallah. Na sa di ang katawan ha tiap-tiap bulan yan. Tiap-tiap bulan. At ini ang putag 2 kasubangan, ang putag 4 kasubangan, ang putag 5 kasubangan. Sa ito bulan Hijri. Hijri. Oo. Masyaallah, undang kagat. Bulan Hijri. 13, 14, 15 ba? 13, 14, 15. Ayamul bida pagkay siya pagkay namon 13, 14, 15 katawan natin masawa na yung bulan. Masawa na yung bulan, no? Masawa bulan na. Pag dintang butag di madamlag na. Madamlag na. Sabi po magdamlag yan gatuan, mga nawa 2 adlaw na kung magdamlag, asal masawa na asal. Masawa na. Hangkan natang yan ang ayamul bida. Amo yan. Mabiyad to. Subhanallah. So, yan to, mga palangon hakamay. So, alhamdulillah, nasabot singkuro, ay silibing lang tadang mga pupuasan si kita ni sunnat. Nasabot dihay ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damit yan namuday sabi ng mga puasa sunnatan,
sunnat puasahon amo na in yawmul isnain wa yawmul khamis. Pagpuasa haadlaw isnin iwan adlaw khamis ng simbahasa ta. Lima ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru ma yasumu al-isnain wal khamis. Sa riwayat sa bunaton ni Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya lang ta sa taod-taod amo in pagpuasahan niya amo na in adlaw isnin iwan adlaw khamis. Pasuila an dalik na asuo siya paliharan sin pagpuasa niya. May tagaw ya Rasulullah magpuasa haadlaw isnin iwan adlaw khamis. At ini kabaksahan paghinangon si Nabi sallallahu alaihi wasallam pang adlaw isnin iwan adlaw khamis in kaunan niya namumuasa siya. So nasuo siya in Rasul sallallahu alaihi wasallam law na may magpuasa adlaw isnin adlaw khamis. Inagi niya law na innal a'mala tu'radu kulla isnain wa khamis fayaghfirullahu likulli muslimin aw likulli mu'minin illa al-mutahajirin fayaqulu akhirhuma amo yatin bayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawak to siya na asuwa may ta siya magpuasa adlaw isnin iwan adlaw khamis inagi si Nabi sallallahu alaihi wasallam law nasawon naton in mga amal ibadat atin niya hipagtukbal sin kamalaikatan hipag-report ni katuan angkatun pataas atin niya in amal ibadat sin tiap-tiap mukmin natin niya di hatiap-tiap adlaw isnin iwan adlaw khamis amo yan hipag-report ato hipag-angkat sin laong ta ibadat sin tiap-tiap angkat o rin kato niyo laong ta ha-record sin mga kamalaikatan katuan laong sin Nabi payagpirullahu likulli muslimin aw likulli mu'min nariha ini ampunon sin Allah Ta'ala at nariha adlaw ini in tiap-tiap muslim atawa tiap-tiap mu'min illal mutahajirin malaingkan in mga tao amuin on pagsaggaan niya hantara iwan sintay manghud niya. Bang in long ta Muslim sibo-sibo aw nagaambol da at wabi dagbos nagbabanta katuan. Di mag-asip ang kanain Nabi sallallahu alaihi wasallam mga tay manghud na pianglangan niya kato amuin long ta bugtuon tay pagsumadya ta. Hatay manghud ta Muslim limi ring hatu adlaw. La yahillu li rajulin aw la yahillu li muslimin ay yahjura akahu pau kasala-silayan. Di lang sin Nabi sa salam mapatut atawa kan manjari atawa makajari in bugtuon sin Muslim in parsugpatan niya haantara sintay manghud niya Muslim limi oring hatu adlaw. Limi oring hatu adlaw. Hangkan na in Nabi sallam nagdihil kay mo patu adlaw hadja at na adakala isa biro kalan pakaw bukod magtuy basta-basta law tama ba inuno mo mag-simmer down ng sinbasa ang galis katol inuno mo. In law tabi mga dual mo. Sabab na in kita mano siya on waktu atin niya palaway-laway unta na ang mga pilay adlaw ipagtugtog ang pabi mga pasuatay ang pabi mga mabwa kato na. So di lang kita limit si Nabi sallallahu alaihi wasallam halam toy adlaw. Atin naman kamo nakapagsagga hadlaw yan kamo maapi magsulot na sampay patu adlaw sa nadakala pag dumi nilaw ta makatuog na kaw na kumuko na hikaro ada kumuko sampay malawa na. Hikato sinadlaw suway kamo magsulot na. Magsulot na. Amayad to in bayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa may taing kabugaan mga palangguan ha kama Islam. Biasin ini atin na may taing Rasul sallallahu alaihi wasallam hadlaw sinadlaw hamis hipagtutok balsin amal ibadat padrat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kamalaikatan manjari ampunon sin Allah in tiap-tiap mu'min atawakan muslim diha ruwa adlaw ini. Malaingkan nang sin Nabi in tao nagsasagga ha adlaw ini di iyan sin Allah Ta'ala lamuron din ang mga maampun niya. Inagi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirhuma. Hati na indwayan otro ko hadain. Hatta yastaliha. Ang siya ito. Inagi diha ini hamok matan sinatis akhirhuma. Hati na mga inyan na ayaw na. Pendingon na sila yan. Di na mo na sila ampunon. Sigay-sigayon na sila. Di na sila makalamod. Habiyaya unlaw ta ding mga ampunon ko. Sumay na sila makapagsulot karwa. Mana na di ka record. Di ka record. Sumay na sila makapagsulot. Mang sila sulot na kalo insyaAllah atin niya maampun na. So amoy ni mga palawan ha kamay Islaman kan na ayaw kita atin niya magparukal atawakan dong tabi magtaw sin sakit atay sa paybe dagbos. Atin niya di na kita mag-asip iwan sintay manghod na Muslim si parkala
Laong tabo kung dapat mamapatot pagunuhan. Pagbubugtaan ka sila sa at pagbugtuan pagsumadyaan. Amo yan itong mga panahon. Nalabi mo ba, banglanggong mo na. Katuwa na, duha na yung kapatot mo. Duha na yung lang tayong hak mo. Langgong mo, haturunan, pag-ubos, tayo mahul mo pa haka may Islam. Nabi yan itong mga panahon haka may Islam. Na ayaw tayo ito hinangon, karena na ando, di kita makalamod ng mga ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan itong mga panahon haka may Islam na pag hinangon sin Nabi, magpuasa si Hadlaw Isnin, iwan na daw hamis ka doon. Na amo yan tulang ta, ini nasabot yan to kato sin guru nito kalasan, sa kalim nading, tungod pa amin lang ta sa lago-lago, adlawan, amo hindi lang ta sin Rasul pagbutasan. Dahil panagnaan niya nakatagda himinang kaniya, wala yan ito nabugto Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na yung pagpuasa lang tasin ini adlaw, isnin, ibansin, ini hamis. Yan na sinagi, amo natin adlaw, ang katon sin mga malaikat. Amin magsusulat sin amal ta, nagjajaga kato, na wang siya marayaw, nahika dukot siya marayaw, wang siya mangi, hikarukot siya mangi. Na tungod lang niya roon pa amin dua nagsasagga, hawak to yan na ineto pindingon. Di to hikasulat, nakatoy kuno, bangsaw pa malimiw rin ha mga tuadlaw. Hatiap-tiap isninda iban sin hamis, mara. Bang siya napinding ha amin, halom sin tuadlaw yaon, lumiyaw na isa bang kapito. Ang kapito na isab. Nabang di pagkabot siya ng kapito ito, limiyaw na isab, napila na. Nabi din na kuno bang ini nagtiyahunan, nagsangka. Wala kaya rurukot inamin amal nila. Misan na di magiga masjid. Bang wala da siyo sulat mo in amalit, wala da kaya rukot. Biya din na bang iamutan sing kamatay. Problema ra kula na problema ra kula, masyaallah. Asa beto di mo pa madawhat yung pagpuasa mo. Wala pahala sa pinding. Pending. O siya to ingkaampunan na mi pinding da. Sababin sila, ito maghukum hadarat sin Allah Ta'ala, magpagwa sing kapatot pa kaniya. Marayaw, amin wayroon na, ini pinding. Biha, nang kanayin Umar ibn al-Khattab, hawak to si kerugsuan, ini Abu Lu'lu'a, pag asubo niya, bang hisyon na karugso kanyalong niya, ikuan, Yahudi, nakayan si Alhamdulillah. May tayo nakayan sa Alhamdulillah. Sabab, inya to wayroon na paghukom nila. Sabab inya to, nakafirin nakarugso kanya. Pasparkala. Bangit to Muslim sila, ando kay lumapinding pa. Ibutang na isab sila rito ha, asabul Arab. Hukumun pa sila. Nalang haulihan na kamo yan ha, doon na kamo hikadikat. Takad na kamo. Ubuson na inamin pagpa-suod palawang sulga iwan palawang marka ini. Doon na kamo, haulihan na kamo. Na, ay ikaw na, magtakad ka roon. Malukay. Yung pagtakad po ko siyang kadaruan na nakatuan. Amo ito yung problema rakula. Na damit yan, sumuno lang niya, amo na in siyam, yawmin wa iftaru yawmin. Amo na ini mamuasa hang kaadlaw, uwos mamuka hang kaadlaw. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu siyam ila Allah, siyamu Dawud. Wa ahabbu salati ila Allah, salatu Dawud. Kana yanamu nisfal layl, wa yaqumu thuluthah, wa yanamu sudusah. Wa kana yasumu yawman, wa yuftiru yawman. Longsin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna in pagpuasa, ini sunna ra isab, ini nagkahinang da isab si mga kasahabatan, damikyan da in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna in puasa hangka adlaw, muka hangka adlaw. Hati niya magsubli-subli. Di man jari amin tighanun mo mamuasa na katan, biyasin hambok sahaba, miyon pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangayo lang ta ini kuan ding Rasul, nangayo permit na Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamuasa na siya sa kasandalan niya, in mamuasa. Ini adlaw-adlaw. Lang sin Rasul ayaw. Sa sumakawa, bangkawi ang mga rin natod kasagkaan, napikil mo makakauskaw, na mamuasa ka ulong niwe sin pamuasa sin Nabi Allah Dawud. Baka na yasumo yawman, wa yuftiru yawman. In siya magpuasa hang kaadlaw, mamuka siya hang kaadlaw, magsubli-subli biya. Na amo yadto ini doon hay ni. Na long in Nabi Allah Dawud, bihad to,
nakasud siya pa amin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang amal sinipon atungod sin pagpuasa damikyan day sa patungod sin pag ini isang bahayang sabab in Nabi Allah Dawud matuog siya bihan tunga sindom at inayin tunga sindom yung matuog siya Ipatog niya. o siya magbati siya pag abot siya ka tuong kabahagi sindom Sindom. o siya ito timindog na siya magsambahan nga tuong kabahagi sindom pag ikaunom kabahagi Matuog na ito siya. ang panay sab siya matuog at tinaon doon kapin-kapin tiyo-tiyo o sinadlaw niya ito magpuasa siya ang kaadlaw, magbuka siya ang kaadlaw. Bihad to hinang sinabi Allah Daud Dawud. alayhi salam. Oh. Sa taambok pa rin doon haon, wala na nakalamod dihay ni. Hambok din ha mga hinang day sab sin Rasul, upihan sin umat niya. Amuin tungod pa amuin pag ini kabuhianan. Amuin lang niya, singod kamo kan Nabi Allah Dawud. In siya, di siya magkaon bang bukon siya labay ring hamin piaglugtuan Kana yakulu min amaliya. min amaliyadi at bunga sin uno niya Sin amin lima niya sababin siya maginang siya puddang Subhanallah. oh Maginang sa pudang ko na. maginang siya puddang walan na lahul hadid pialunok sin Allah ta'ala yung basi kaniya kaya lunok na maghinang siya mga puddang niya no na pagbilukon niya madtumari siya magbaya bangunin kabayan hinangod So pianunok sa tara kanang basi. Mati maluhay niya. maluhay na bingkukon Bingko ko ning basi. lupion niya madtumarihan siya na yung magbaya Magsasalwad huwag sa sasal siya na amot tin biya mihinan niya lang alhamdulillah na amot ito mga kataw tayo manguran hambuk damikyan dahil nga mga amal amoy in uupihan sin ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hapangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamanga sila amin mabaya long ta himinang amal amoy in atas sila sumandal doon ha amin hinangyaon supaya madawhat nila in ulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa di sa manjari amin nakalando inamin tubtuban daroon hay nang sinabi Allah Dawud alayhi salatu At na wassalam mo sangkad lang mamuka ang kadlaw di na yato makaliw rin Hindi mi hadto. At amin adlaw-adlaw ron na to Oo na. kuan biya Alhamdulillah. namin Masyaallah. na insyaallah ta'ala So, dyan dia mga palawan na kami isla, mahinapusan din ang mga long nabilang sunnat puasahan sing kita. Amo na ilong na asyamul azam azam. Hati niya puasa si mga sila amuin kasubulan. Lumbok bago. Amo mayroon paghula. way papaghula Way papaghula. Atin na mayroon asawa. Atin niya sunnatin hukuman puasa si mga sila lumbok bago. Amo mayroon paghula. Lam yakdir ala zawaj amo hindi sila makagaos lang ta magasawa magasawa sa manjari lang tanaon to din magjatubi ni katuan ang mga kasubulan on pabiya mga sin pilay adlaw yon pagbak ko na kimusta ko yan abot ay hamamurid maluway na wala ko kita nang kumo nang nukaw alhamdulillah marayaw sa nang katuan nang matagasawa na kaw way pagkatuan ng saan nila mga problema, kulong na. At biyayaan na siya. Biyayaan na siya. Nalang ko, alhamdulillah, mamansin Allah ta'ala paluhayon kayo ng pagkala mo. Ano katuan, insyaAllah lang nabiyaan. Dua, dalam ko na insyaAllah. At tinabang man siya na ta'ala paluhayon kayo mo. Ang ganda lang ko na pupuha dyan hinuwawalan. Mahari ko makahinang sinyaram. Sa may na mintuhan na bulalamin. Ha mga tao, laong ta mo nagpupupusing ginawawaran. Hari siya makaduklat pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala karena sin kabuga patong nabulalamin insyaallah lumawagin Allah ta'ala dan sa alta kagausan niya magpaluhay kay mo si masigpit amoy to na also pa biya mga natahala-tahala pag uwas long ta na of course sinusog katanda ka syahwat syahwat ang wakto maglatong yan kato naman jari in Nabi sallallahu alaihi wasallam atin niya na may tagato niyo hatungod sa mga silaway papaghula yung bago pag-ubos lang tabi at nagbus pagdatungan sila sa hawat ako hindi ka bawian ang katuan salta bang siya mag-asawa damikyan kasigpitan na isab siya pasal sin halyayaon labi luwa kawihanan sab na mag-ungsod bihaw ni katuan na subhanallah di na masipat di na kasiwahat di na kita magsabot si mga lang ta susukatan bihaw nini naman jari biya di na mga sila amon lang taway paghula ang pasila biya mga ragbos dutungan si mga parkala amin lang ta kabiyaksahan mga kasubulan na magpuasa kita magpuasa amoy atin baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam likaw sallallahu alaihi wasallam
man istata'a al-ba'a, habok hadis na man istata'a minkumul ba'a, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Amay din baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam ki riwayat Imam Bukhari. Laom niya hatungod sin mga longgo bago katuan na atin niya mga bata bago wayron papaghula. Sarta makuya mag-asawa sa wayro ni kakaos nila pa natakad-takad na kamo. Nabang ako hindi nagkabawian, lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, isiyusuring kanyo, makakaus na, hata na simparkala, pag-asawa, mayroon na kay pag-ungsod gatwa na, iwan sin mapuas mag-ungsod, atin niya, maingat na mga buhianan para haahli niya, nung siya makaasawa, lang si Nabi, labi marayaw, mag-asawa na kamo. Mag-asawa na siya. Mahita pa pag-asawahon, painnahu akaduril basar, karna in pag-asawa mo, atin na makatawang kay mo yan, mapupuin pangatod mo, hari na kao umatod pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabdaon na suko katuan. May takaw umatod naman, paparkala, bukod na suko mo, sinaon na isab suko mo. So, imbar iman, mga on na suko niya, misan siya makita, law na naon na kako. Katuan, mamuyad to. Uno pa yung maksud, law na waah sa nulil faraj. Magkapalihara yan. Sin long ta private part ng simbasang gali sa katuan kaya nagbusit tama sinugi ni mahinang niya kuta mahinang niya kuta atin na hikapagtaming niya haamoin long ta syahwat niya hari niya karuran paparkala amin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala amay di maksud si pagpuasa maksud si pag-asawa. Wa man lam yastati lang sinabi na bang sari magkakaus hati niya mag-asawa law sinabi pa alayhi bisawm na magpuasa na siya. Magpuasa na siya. Fa innahu lahu wija karna yung pagpuasa yan na aun din doon hati niya karayawan hikapupusin sa hawat niya hari na siya lang na makahinang simparkala mangdahi pa amoy zina. Katuan. So amoy ito mga palawan na kama Islam atin niya inkasulan amoy lang ta makakaos na mag-asawa na. Mangni pa makakaos ang mga biyayaan na ando in-advise si Nabi sa gato way doon yung solution mangdi magpuasa. Sabi pagpuasa nakabiyaksahan. Sabi magpuasa makontrol in nafso katuan. Way sa lang ta sa lumamman ako. Lumamay indaran sinduko. Pag lamasindakan si Doos, sampai siya sa hawat mo, lang ta, lumamaray sa bindakan niya. Amoyan to. So, amoyan mga palangon ha kama Islam, sunat in hukuman niya, na ayaw lang ta, lumawagway ro kaing. Sabin, lang ta, kaya hindo sin Nabi, na magpuasa. Bukon ka lumawag lang mo na, adakala, jari hun ng parkala, amok biya ini, karena na, atin niya mga, inet mga palangon ha kama Islam, madto kita pa-advise sin Nabi sallam, bukod advice ni siwang siyo, sa man kita pa-advise sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atin niya, habok dahil may kapupusin sa hawat ta, amuna in magpuasa. So, amoyad to, mga panahon na kama Islam in magkulang maglawi, dahil mga long ta nasabot puasa amuin na bilang sunnat ha sara sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yadto na mga katawtay manguran, namin biya mga nasabot na mo, dahil mga sunnat, amuin sa lago-lago madawhat sinambok Muslim amuin mabaya siya ini kumawa sing kalaguan amuin nasabot na mo hain doon hangpo tag-isa in taod niya hangpo tag-isa balikan ta in kaisa niya yawmo Arafah amo na in pagpuasa haadlaw sin Arafah siyam kasubangan sin ini paghaji long ta hamanga wayroon long ta naghaji in hikarwa niya yawmo Ashura na matarang na yadto biyayta sin Rasul doon hayaon kahaupuan niya hipapasulang in hinang sin mga Yahudi in kanila tiunggal nila sa diyan hang po kasubangan sumagawain kita manjarita yadto ini hinangon long ta ini katuto na sabot yadto amin makauna dahil hang po kasubangan iwan sin makahuli dahil hang po kasubangan manjari long tasiyam kasubangan iwan sinang po atawa hang po iwan sinang po tagisa atawa tiganon nato na into siyam hang po iwan hang po tagisa na inya to nasulang tanan Yahudi na agad tanain daakan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
Na inhikatunya sittatu ayyam min Syawal. Amo na in unum adlaw laung ta puas sin bulan Ramadan. Na ini tu matarang na. Inhikaupat niya amo na in nisful awwal min syahri Sya'ban. Amo na in hangpu taglima adlaw sin amoy in bulan Sya'ban. At ini amin pagtawag ta nisfu. So in nisfu, in hinangunta roon magpuasa. Bukon magkaon-kaon. Bukon maglami-lami. Amad tuwiha. Na in sumuno kaniya, hika lima niya, al-ashrul awwal min syahri Dzulhijjah. Amunin hang pu adlaw isab, habulan sin paghaji. Ha mga sila, amin way naghaji. Bihad. Di hawla. Hawla. In hika unum niya, syahrul Muharram. Amoy na habulan Muharram. Amad to. Na damikyan, in hika pito niya, amo na in ayyamul bid. Amo na to adlaw tiap-tiap bulan. Hangpo tag 2 kasubangan, hangpo tag 4 kasubangan, iwan hangpo tag 5 kasubangan. In hika 8 iwan hika siyam, amo na in adlaw Hamis, iwan sin adlaw Isnin. Sabab in dua ini, laung ta manjari kau ini mamuasa tiap-tiap ini adlaw Isnin, iban adlaw Hamis. At ini ya, aun ding mga riwayat, panagnaan sin Isnin, iban panagnaan sin Hamis sa tiap-tiap bulan. Madtuwihan. Naaw ni sabiaon Isnin sadya, sin Rasul, wala niya katinggalan ni adlaw Isnin. Bihan. Sambay amin na asugusya, may ta niya pagpuasaw ni adlaw Isnin, laung niya inyan amuin adlaw kapag anak kako. Madtuwihan. So magpuasa. Magpuasa siya. Bukod di siya maglami-lami. Kung maglami-lami. Oo, bihad to. At inayin siya ka man, magsandal sin. Magsandal. Pagkaon. Pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsandal sin pagsukor. Magsandal. Bihad. Naamo yad to. Na damikyan, inhikahang po, siyam mo yaumin wa iftaru yaumin. Amo na imbiya sin pag puasa sin Nabi Allah Dawud. Mamuasahang kaadlaw. Uhos yad to. Mamuka siya isa bang kaadlaw. Na inikahang po tag-isa. Amo na yung puasa si mga lungbo bago, amin di makakaos sila laung ta ini magpamily at ini wayroon hikapayakon nila ha, ini asawa nila sabab ito diak sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papag puasahon sababing pagpuasa yadto hika larak sinamin sahawat nila. Amo na yaksuri sahawat lang. At mga kayo katon mapudda siya at ini kapudda rito biya sa ini kuan ubat ka hika ubat sinamin ini lang tanapso niya to di na siya napsuhan sabab na in puasa ini amo na ini nakarasya sing kuan ang kanangyanan doon inamin pagpuasa ini nispos sabar ang tunga sin pagsabar may ta sababin in pagsabar ini maramuin perkala tu magsabar hariakan magsabar hapiang langan magsabar doon ha amin kiadar sin Allah subhanahu wa ta'ala nara na kapag puasa na ramuin dua sabab inda akan kay mo sin Allah ta'ala roon papagsandalon ka sin hiyaram iwan sin hiyalal narain dua hiyalam iwan sin hiyaram marakatan doon halal in pagkaon sa hiyaram kay mo rin ka pagkaunon. Naramik kanya sa haram. Sa haram dito manjari. Nakita ko yan. Na alhamdulillah, yato na mga kataw tayo manguran, imbiya mga pangadyan na to, muramurhan, nakahampit kita ni Ren dito, na hitukbal namuin salam doa kanyang katantan, sibo dahalong man sinula na to ini, sampay na pakuha, na hitukbal ko pa ini pindua ko, inamuin maghatam sin pangadyan na to sa takaloon pakabayan niya mga ibig sarakato kalato kabda. So alhamdulillah mga palangwasin kami haramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto na lang ta. Miyabot yung wakto na mo sarta na ubos na mo. Alhamdulillah. Paamuin lang ta katad sinasabot halam sin kitab ini padiharan sin sunnat na sampay lang ta agbos. Biadik pasin guru kalasahan ding hapan nagnaan ha supaya wi agbos matarang ka alhamdulillah. Lang ta mga parkala ini supaya bukong kita hawal-hawal iban mo kun saksak sarta mo kun nagduraro himinang sin lang ta dengan perkara lang ta syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. So murah-murahan in mga perkara edukatan bang mayan ito muna hikakanap sin panghati sin kita
asupaya kay nga tanta uno naman yung mga ibadat mawaya ta hinangon apabila mamaya kita magpataod gumanapsin mga pardo na hinangta insyaallah subhanahu wa ta'ala. So ding hab sa itong mga palangkuan ha kama Islam long ta in kami pag kami abot ng wakto namo na matawad pa sa long ta insyaallah ta'ala wakto mang salukay aw pagkabuhi Insyaallah. biwas ka mo sintuhan rabbul alamin insyaallah na atin yaon na pangadyan na magbalik bet sab sinamundo man ini katuwa na insyaallah subhanahu wa ta'ala. So manjari dito na hadjain kami long ta mamaid hadapan kasilasa amoyin pagbabakan sing kita ni watan dunya akhirat hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.